Kublai shuboni pi baro ke parlo ke bijupet ya kene ke channel na ke por sha ke por. Hakane ke video ngidan bon wanra IP ya ke kambalai. Hapo jong ke State Rural Employment Society District Implementing Division SRESDID East Khasi Hills District Shillong. Ka kerteng jong ke post ka balai ke day technical professional ke dan pule bedan kam diploma ha ke civil engineering ka beli thu da ka university ki bekwa ban apply na ke penta ke post nga kerpat ep ban repai je ke video na do bestang do ban dokon nang ba pentem ke ki kerdan pule ki bedan kam kumno ke rukwam ban apply bat kumta terter Tegi bedang thamai kene ke channel sumpa benda subscribe no nang ba penyo ke jeng pentip ke be debat ki kam ke balai hapo ke district beper ki bedan hapo jong kame kalea ka State Rural Employment Society District Implementing Division East Khasi Hills District ka khwat application na kebentai ki permanent resident of East Khasi Hills District Shillong Meghalaya ki bala aban apply ya kene ke post ki day tang ki candidate ki bahap hapo jong ke East Khasi Hills District Shillong bat kene ke post kan day hapo jong ke PMAYG scheme kerteng jong ke post ke day technical professional kerdan pule bedan kam pede pendap ya ke diploma akan civil engineering ka beli thu da ke university ka experience pede bedan arts nem ha ke technical professional salary ke day khatsan hajar ha ke shibanai number of post dan tangkawai ke place of posting kan long ha SRESDID East Khasi Hills District ka age limit ke day life arts nem bat sans nem ke day relaxation kan day haduh life news nem kene ke post ke day purely on temporary lene contractual basis ka period jongka ke day tang shisnam bat kidang la ban extend ya kene ke post kat kum ka performance jong candidate ha ke por jong kene ka project period kadam dan ke EDA na ke bentai ki candidate ke ban attend syaka written examination ka rukaman apply ke day offline kesngap bah ki eki beran kam ba pide ban wanra ha ke por ba submit offline Kaban kong pide ban download lane pide ban yo ya ka standard form bat ya ka standard form pila ban yo anapo ki cyber te sungub haban lek wan na ki cyber ki bedan hajan jong pi nang ta ka bayu data kan kentop ya ki address ki jong pi baro mobile number email ID bat dan kam rukawai ke dur passport size nang ta ki self-attested copies jong baro ki dokumen ki jong pi marksheet age proof identity proof caste tribe certificate bat kiwei lada dan pidei benda self-attested ya ki taiki dokumen ki jong pi bat kelas date ban priang ya ki application kadai ha ka ar pendrew jon ar hajar ar pendrew ka jeka ba pin submit kadai ha po ka office jong project director DRDA PMAYG cell East Khasi Hills District Deputy Commissioner Office Campus Shillong tekene ka office kadan po DC ka badan ha Shillong DC jong ka Shillong hi pila ban lek ha po ka office jong project director DRDA ka badai jong ka PMAYG cell tang ki toki candidate lene ki shortlisted candidate kin shakhwat shaka personal interview bat kin seta ya keneka shortlisted candidate na kabenta ko written examination ha ka notice board jong project director district rural development agency East Khasi Hills District deputy commissioner office campus on the 30th June 2026 ya kalis jong ki shortlisted candidate ki bopoi shaka written examination kin penmi ha kalai phau jun ar hajar ar pendrew apo jong ka notice board jong project director district rural development agency East Khasi Hills District DC office campus tekino ki bukwa ban apply phidang dan ki jengkeli phila ban comment apo comment section jong kene ke video kublai shubon